Coba misal ujiannya besok ya. Jangan lupa hari-hari. Nanti ya, Pak. Oke. Ya, assalamualaikum ya. Gimana jual KFC? Di Simpang Labui, Bos. Yang betul kau cakap? Betul, Bos. Mati kau ya? Awas kalau nggak ada. Yeah. Maknyos. Iya, memang maknyos. Moge KFC beralamat di Jalan Laksamana Malahayati, kilometer 8 Simpang Labui, Baitul Salam, Aceh Besar. Moge KFC, rasanya maknyos.